ni mu gihe mu buraruko bwa Kivu ubuzima bukomeje ndetse bwongeye gusubirana ndetse intwazangabo ndetse na bamwe mu barongozi bakomeje kugenda begera abaturage baganira ku byateza imbere iki gice muri Side Kivu. Urugamba rwakomeye ni kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 18 Ruhuma 2026. Reka turesti wasiyari turebe uburyo Gen.Neva komeje kugenda yohereza abakomando benshi muri operasiyo zikaze. Ni mu gihe kandi bitangazwe FDNB komeje kurwana inkundura. Turareba ibijyanye na Swedish drone za kamikazi zongeye kugaruka. Turebe kandi ibijyanye n'ibiri kubera mu kibaya cya Ruzizi ahazwi nka Kigoma mu mudugudu witwa Mubere. Turebe uko byagenze. Turaza kandi kubabwira ibyari byitezwe nka CCLF byamaze guhindura isura zongeye kuvamo imirwano ikomeye. Turaza kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye byumvikanyemo ibisasu bikomeye. Turebe kandi ibiri kubera kuri point 0 aho nakito ko ari point stratégique. Turebe ibiri kugenda bitangazwa tugende kubijyanye na stratégie militaire. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara Shabunda ndetse nahitwa Mukesi. Aha rero ni muri iyi territoire. Turebe rero ibiri kugenda bivugwa ndetse nibiri kugenda biba. Ni muziro tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru atosuye yarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wo dukurikiye bwa mbere uri munsi ya video ufite sabone ntuzongere guca ukundi n'abakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Tangura nkubwira ko kuri uyu wa gatatu habaye igitero gikomeye cya gisirikare cyagabwe n'umutwe wa AFC ukoresheje drone za kamikazi. Agitera ibisasu birindiro by'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'abarwanyi ba Wazarendo mu kibaya cya Rusizi azwi nka Kigoma mu mudugudu witwa Mubere ahagana saa 12 za mu gitondo. Nibyo byabaye. Igitero cyabaye mu gihe agahenge cya CCLF kari kavuzwe. Hakaba rero hari hagitegerejwe ko gatangira gukirwa mu bikorwa hagamijwe kugabanya imirwano no guha amahirwe ibiganiro bya politike n'ibya diplomasi bigamije gushakira amahoro arambye ubuseruko bwa leta Iharanira Rusange ya Kongo. Icyakora ikoreshwa ry'izo drone kamikazi ryese ryerekana ko imirwano ijyari ku rwego rwo hejuru kandi imyiteguro ya gisirikare ku mpande zombi ikomeje kugenda ikazwa. Ikoreshwa rya drone kamikazi riri mu byerekana ko intambara mu buseruko bwa leta Iharanira Rusange ya Kongo yinjiye mu cyiciro gishya cy'intambara igezweho, modern warfare. Izi drone zifite ubushobozi bwo kuguruka ku ntera ndende zigashakisha umwanzi yishe zigahita zimugwaho zimurasaho ibisasu. Bikaba rero ari ibintu bishobora kuba biri gukorwa mu buryo budasanzwe. Amakuru dufite aravuga ko mu kibaya cya Rusizi drone za position za FARDC na Wazarendo zigamije gusenya ibirindiro byabo, guca intege no kukuraho ubushobozi bwo gukenzura aka gace. Amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba aravuga ko habayeho ibisasu bikomeye byateje umutekano muke mu baturage muri aka gace. Nubwo AFC M23 akoresheje drone, amakuru yize baravuga ko ingabo za leta zagize uko zishoboye zikoresheje artillery, morotse n'imbunda za rutura heavy weapons mu rwego rwo kwitabara no gukomeza gukingira point 0 iri mu gace nakita ko ari point stratégique. Nk'uko bigaragara point stratégique ya point 0 ifite agaciro gakomeye mu rwego rwa stratégie militaire kuko kari ku murongo uhuza ibice by'ingenzi bya Fizi, Minembwe na Ruzizi. Kugenzura point 0 bisobanuye kugira ijambo rikomeye ku migenderanire y'ingabo, ibikoresho n'itumanaho. Kugeza ubu FARDC ifatanyije na Wazarendo baracyafite control operational muri aka gace, nubwo AFC M23 ikomeje kugerageza gutera inshuro nyinshi ikoresheje tactique ndetse na attaque surprise. Nk'uko bigaragara kandi bivugwa, biro biri kugenda bigaragara mu jyandi makuru akomeye agaragaza impuruza yiri kugenda bifata intera muri Side Kivu. Bihagaze gute? Amakuru yizo ari guturuka muri groupe Mabijomba mu karere ka Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo za leta Iharanira Rusange ya Kongo ziri mu myiteguro yo kugaba ibitero mu bice bya Ndondo. Bivuga ko zifatanye n'ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazarendo, abarwanyi b'FDLR ndetse n'abacancuro baturutse mu mujyi wa Uvira. Aya ni amakuru yemejwe n'itangazamakuru, akaba rero ari amakuru yatanzwe aya mu bakora mu nzego z'umutekano za Kongo mu butumwa bugufi bwanditswe batangije bagira bati
FRDC n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo n'abacancuro bazamutse Uvira berekeza mu misozi ya Ndondo banyuze mu misozi yitwa Kirungwa bagamije gutera mitamba. Uwatanze amakuru rero yashimangiye ko igitero ari igikorwa kiri gutegurwa gigomba kuba cyakibasira batwirwaneho. Indondo na agace kari muri groupement Bijombo kamaze igihe kagenzurwa n'umutwe MRDP twirwaneho nyuma y'imirwano yabaye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho umutwe wirukanye ingabo za leta n'iz'u Burundi zifatanye zifite ibirindiro nk'uko bigaragara. Mitamba imwe rero mu ntera zigarukaho cyane muri aya makuru na agace kari mu misozi ihanamiye umujyi wa Uvira gafite akamaro kanini mu bucuruzi no mu itumanaho hagati y'imisozi ya Bijombo n'umujyi wa Uvira. Haro ni naho habera isoko rizwi nka isoko rya Akazirimwe riba kuwa mbere rihuza abacuruzi n'abaguzi baturutse Uvira, Kinungwa n'utundi duce twa Ndondo. Uyu musoro bikaba rero bigaragara ko kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko ari imyiteguro y'imirwano ikomeye ikomeje kugenda ijya mbere nk'uko abatanga amakuru babitubwiye. Ni mugero mu yandi makuru turi babwira ibijyanye n'urubanza rwa Lieutenant General Yava ushinjwa gukorana n'u Rwanda. Bihagaze gute iburanisha mu rubanza ruregwamo Lieutenant General Filimo Yava Irunga ryakomeje kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2026 imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare humvwa abatangabuhamya Lieutenant General Faris Wikabwe wahamagajwe n'ubushinjacyaha. Uyu yavuze ko ubwo General Yava yari mu basirikare bakuru u Rwanda rwifuzaga ko bicwa. Nkuko rero mu butumwa bwe Lieutenant Faris Wikabwe yatangaje ko abasirikare bakuru batandatu b'abanyekongo bari mu mboni z'u Rwanda ari Lieutenant General Constant Duma, Lieutenant General Filimo Yava, General Major Peter Chirimwami, General Major Sylvain Kenge, General de Brigade Gisren Chinkobo Mulamba, General de Brigade John Chinabuma Kaminde. Umutangabuhamya rero avuga ko benshi muri abo basirikare bakuru ba FRDC u Rwanda rubafata nk'abahezanguni kuko iyi nkuru itangazwa na ACTU BUJUMBURA ikomeza ibivuga. Aya ni amagambo uyu mutangabuhamya ariko yamaganwe n'ubushinjacyaha kuvuga ko uregwa yashakishwaga n'u Rwanda ari ukujijisha ngo hatagaragara ko yari afitanye isano cyangwa se imikoranire narwo. Icyakora ubu abunganira uregwa basubije bavuga ko nta sano riri hagati y'umukiriya wabo n'u Rwanda. General Yava Irunga ashinjwa kuba yari afitanye umubano n'abantu begereye James Kabarebe kuva muri 2020 yoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare k'ingabo za FRDC. Kakarere gakubiyemo intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema ndetse na Chopo. Urubanza rwe rwatangiye nyuma y'imyaka 3 kuko yatawe muri yombi mu kwezi kwa 9 kwa 2022. General Yava bakunda kwita Ingwe ari mu bayobozi bakuru b'ingabo bakomoka mu ntara ya Katanga. Abanyapolitike bamwe na bamwe cyane cyane wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila bakunze kuvuga ko batotezwa n'ubutegetsi bwa Kisekedi Chilombo. Rero nibiri kugenda bamujyandi makuru akomeje kugenda avuga ko umusirikare FARDC wasinze yarashe umugore we mbere yuko yakwitunga nawe imbunda. Uyu no musirikare warashe umugore we amwegereye mbere yuko uyo kwiyahura nkuko rero bigaragara ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri mu gace kitwa Misiani gaherereye muri commune Mulekera muri Beni mu majyaruguru. Nkuko rero bigaragara amakuru aravuga ko ava muri aka gace avuga ko ibyabaye byaturutse ku makimbirane yo mu ngo. Ibi byemejwe n'umuyobozi wa commune Mulekera Komiseri Superieri Principal Ngango Mayanga Diodoni. Nkuko inkuru yanditswe na ACTU BUJUMBURA ikomeza kugenda ibivuga, basobanuye bagira bati uyu musirikare wasinze yarashe umugore we arangije yitunga imbunda. Umusirikare niwe wapfuye mbere, umugore we yagize amahirwe yajyanwa ku bitaro ariko nawe ahitanwa n'ibikomere. Iteka uyu musirikare anywe inzoga aba afite imbunda, ibintu ntabwo bigenda neza nuko uyu komiseri yabivuze.
imirambo yabo y'uyu musirikare ndetse n'umugore we itegerejwe gushyingurwa mu gihe ibintu nk'ibi bikunze kuba muri Benin hamaze imyaka myinshi harangwa n'ibikorwa by'iterabwoba bya ADF ku mirongo imbere y'urugamba. Bwana Safari baratubwira ko muri ziranzira bigaragaza ko n'ubundi bashaka gukora contre-attaque baturutse hepfo mu bibogobogo kuko hari n'ibirindiro bikomeye biri kwa Murima. Ubu niho basa nkaho bari kwa Murima, kandi kwa Murima urabona ko ari igice gisa ari nk'icyo hepfo gatoya. Urumva ko n'ubundi bashaka kuba bakora contre-attaque baturuka kwa Murima, abandi bagaturuka aho za Muramvya n'ubundi ahangaho urumva n'indondo yanuza ya Uvira kugira ngo bakomeze barebe uburyo kibanga b'ibitero mu buryo bukomeye kuri iri huriro rya AFC ndetse na MSD twirwaneho. Biramutse rero bumvikana urusaku rw'imbunda ntoya bigaragaza ko hashaka kuza kuba imirwano ikomeye muri iki mu masaha ari imbere nk'uko turi kubyumva bisa nkaho biri gututumba nyene. Yego, impinduka zatangiye kuboneka ryari? N'ubundi deployment ikomeye yatangiye ku munsi w'ejo no muri iki gitondo hari abasirikare n'ubundi bari kuzamuka baba FDNB bari kuzamukira nyine kuba Misozi wa Munanira ndetse n'aka gace ka Muramvya. Urumva n'inzira n'ubundi bamaze iminsi bakontorora bikomeye kuko mu minsi yashize havutse ikibazo gikomeye cyane aho batwaye iminisiyo bayikuye muri ibi bice n'ubundi yaba FDNB. Ubona yuko aba FDNB bashaka kuba bajya nyine kuri ino ndondo ya Uvira kugira ngo barebe buryo ki n'ibintu bitari bisanzwe. Urumva aho hose niko bashizemo amaka sinzi ubwo wenda sinzi uko twabivuga ni nk'ibirindiro. Urumva n'utu duce hano mu Kane, hano Ruhuha, hano Rubarati n'Amasango, utu duce rero turi hejuru n'ubundi ya Uvira. Urumva rero kuba hose bakubisemo bagiye bakubitamo defense, urumva nyine n'imbiduka tutari tumenyereye ntabwo izi defense zari zihari. Yego, urumva rero urumva n'impinduka zikomeye ziri point strategique zishobora kugira icyo ziza kubamarira nibaza kongera kwataka kuri point zero bikomeye nk'uko babigerageje bikabangira. Ariko urabona ko baramutse batakiye muri ibi bice bakongera bakazamukira hariya n'ubundi kwa Murima, wenda hari icyo biri butange simbizi nimba MRDP twirwaneho na AFC nabo ubwo bafite n'ibyo bateguye, natwe turabaye kugira ngo tuze kugenda tubikurikirana turebe uko byifashe. Yego, andi makuru rero yiza ari guturuka mu nzego zo hejuru Kinshasa yashyikirijwe ikinyamakuru nuko umwe mu bategetsi utifuje ko amazina yatangazwa aravuga ko mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi hageze intwaro nyinshi zigezweho zivuye mu gihugu cya Serbia zirimo indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Nk'uko amakuru abivuga, izi ntwaro ziteganyijwe koherezwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kongera imbaraga ibikorwa by'igisirikare bigamije guhangana n'umutwe wa MRDP twirwaneho kwanganye n'igisirikare cya leta kiyobowe ndetse kimaze igihe kinini kirwana. Burundi na Kongo rero bisanzwe bifitanye imikoranire ya hafi by'umwihariko mu by'umutekano, cyane cyane mu ntambara zimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ubufatanye rero bwatangiye gufata indi ntera hagati y'umwaka wa 2022 nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Kisekedi yagiriye Bujumbura aho yagiranye ibiganiro n'abayobozi b'u Burundi ku bijyanye no guhashya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Kuva icyo gihe ingabo z'u Burundi zagiye zifatanya na FARDC mu bikorwa bitandukanye byo guhangana n'umutwe wa M23 MRDP twirwaneho urwana ku ruhande rw'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe, Uvira, Fizi na Mwenga. Aya makuru kandi aragaragaza ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Kongo zizwi nka MONUSCO zanze koherezwa mu mujyi wa Uvira mu gihe uwo mujyi urimo abarwanyi b'abazarendo ndetse n'aba FDLR benshi. Nkuko bizatangajwe n'umwe mu bategetsi ba MONUSCO yasobanuye ko itakwemera kujya muri Uvira kiri abarwanyi badafite imyitwarire igendera ku mabwiriza ya gisirikare discipline militaire. Isaba ko habanza kuvanwa imbere ingabo zayo zikoherezwa muri uyu mujyi. Ibiro bikabije mu gihe imitwe ya wazarendo na FDLR risanzwe ikorana hafi n'ingabo za FARDC urugamba rwo kurwanya AFC M23 MRDP twirwaneho, ariko ikaba yaragiye ishinjwa n'imiryango itandukanye
iharanira uburenganzira bwa muntu kwibasira abasivili cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse no kubakorera ihohoterwa ririmo iyicarubozo, ubujura n'ibindi byaha bikomeye. Igihugu cya Serbia ni kimwe mu bihugu bikora kandi bikohereza hanze intwaro za gisirikare zirimo imbunda ziremereye, ibisasu bya rokete n'ikoranabuhanga rigezweho rya drone. Niba aya makuru koko yemejwe ku mugaragaro, kohereza izi ntwaro muri Kivu y'Amajyepfo bishobora guhindura isura y'imirwano iri kubera muri aka gace, cyane cyane mu bijyanye no kugenzura ibirindiro no kugaba ibitero hifashishijwe ikoranabuhanga ryo mu kirere. Drone zifite ubushobozi bwo gukusanya amakuru, kugenzura ibice binini bizahabera imirwano no kugaba ibitero ku ntego zihari. Ibiro bikaba bishobora kongerera imbaraga FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, ariko kandi bikaba byanatuma imirwano irushaho gukomera, kugira ingaruka zikomeye ku baturage. Iyi nkuru ikabije mu gihe umutekano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ukomeje kugenda uzambaho imirwano hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 MRDP ukomeje gufata indi ntera. Abaturage bo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo bo bakomeje guhunga ingo zabo, mu gihe impande zihanganye zikomeje gushinjanya kuba intandaro y'ibikorwa byibasira abasivili. Nubwo aya makuru ataremezwa ku mugaragaro n'inzego bireba, aragaragaza iyagura ry'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kongo n'u Burundi ndetse n'iyinjira ry'intwaro ziremereye zishobora guhindura imigenderekere y'intambara imaze imyaka myinshi ihungabanya umutekano n'iterambere ry'akarere k'ibiyaga bigari. Ngaho ngukoro bwana Safari wakomezwa tubwira n'ibindi. Yes, wenda reka tunyarukire mu mujyi wa Uvira. Yego. Aho abawaza rero basikiye bavuga ko batagomba kuva muri uno mujyi kereka ngo nibaza kuvanwamo n'isasu. Urumva ko bitari buze koroha na gatoya. Ibyo byaturutse kuki? Ibi biraturuka n'ubundi kuko abawaza rero ushingiye wenda ku buryo muri no minsi bari bamaze iminsi bafatwa, bari kwati turajyayo kuko harimo abaturutse muri biriya bice bya Nord Kivu. Urumva n'ubundi kwaga ngo mugire ntabwo bemerewe kujya muri defense n'ubundi z'abasirikare basanzwe ba FARDC. Yego. Urumva rero n'ubundi kubanga bava muri no mujyi kandi ariho bari kuhara, ariho bari bona abantu basabura bakabona ibyo barya. Urumva n'ubundi niyo mpamvu ubona basa naho bari kugira nyine basa naho bari kwanga kuba bava muri no mujyi. Ariko n'ubundi abasirikare bo baracyarimo, uretse ko basizemo abasirikare beza b'intoranwa bivuga ko batojwe muri uno mujyi, baracyarimo rwose kuko basizemo abasirikare ba force republique, ariko hari n'abandi bari baratojwe b'abahibu batojwe na Israeli, ndetse bivuga ko ari abasirikare bavanze n'aba FDNB n'abatutugf batojwe n'abanya-Israeli batojwemo mu byumweru bingahe. Urumva ni n'amahugurwa bari barimo muri icyo gikarimi, nibo basa nk'abari muri iki gisagara n'ubundi babahaye imyitozo ikomeye cyane. Yego. Ubwo rero urumva akajagari kari muri uno mujyi n'abawaza rero basisiye neza. Mu makuru ataha dushobora kuza kuhabwira ibintu byahindutse, wenda ko habaye ingatwe rikomeye kuko barababwiye ngo bajyemo barabyanga. Urumva rero sinzi ikiri bukurikire maginga. Yego, kubisanga impamvu ni iyihe? Ni uko ariho bakura amarongo cyangwa n'ibindi bari gutegura? Nta handi bafite ho kujya, nta handi babona ko kwerekeza kuko ntabwo uno mujyi wa Uvira uzi yuko abawaza rero abo hepfo za Fizi n'ubundi uzi ko bagezeyo bagapfa ibintu byo gusoresha. Agira ngo mwagiye mubyumva habayeho imirwano ikomeye n'abawaza rero n'ubundi bo muri iriya teritwari ya Fizi. Urumva rero n'ubundi ntabwo bava muri uno mujyi kuko niho babonera ko muri bino bice bya Gikarimi, kuko Ikarimi 100% irakontororwa n'Abarundi. Ubona yuko nabo batangiye kubishwanamo n'aba FARDC. Ntibajya muri Mwenga kuko Mwenga nayo irageretse AVIS zitaha ku isaha, ifite ibice iri gukontorora, iri hafi n'umujyi n'ubundi wa Mwenga. Isaha ku isaha ushobora kumva ko umujyi wa Mwenga bawushyize mu biganza byayo, ariko nayo irakontororwa n'Abarundi. Urumva rero ubwoba bafite ni uko ari ukubura amajyo y'aho kwerekeza, ni nayo mpamvu ubona badashaka kuva muri uno mujyi wa Uvira. Yego, mu yandi makuru turababwira ko muri Bunia umuyobozi wa polisi muri MONUSCO
witwa Mauna Ondrago yongeye kwemeza ari kumwe na guverineri ko bagomba kurindira umutekano abaturage b'abasivili muri turi aho rero bashimangiye ko bagomba gukaza ingamba. Safari ndagira ngo rero tutujyana no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire situation actuelle ihari muri Kivu y'Amajyaruguru agezweho nayahe kugeza ubu. Kugeza ubu Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi ni imyiteguro ikomeye iri kugaragara kuri AFC ndetse n'ihuriro rya FARDC, aho ubona yuko asa nk'aho tutumva imirwano ikomeye. Mu minsi iri imbere dushobora kubabwira ko hari ibintu byahindutse. Kugeza ubu imirwano ni ibitero byabereye aho bita Katonyi ni muri Masisi, hari ahabaye indiri cyane z'aba FDLR, ubona yuko n'ubundi aribo bagaba ibitero kuri iri huriro rya AFC, ubona yuko n'ubundi baba basa nk'abashaka kugaragara kwerekana ko hari ibyabaye bibi kubera yuko bino bice n'ubundi niho amaronko y'abana bahungu bayakuraga, kandi nkubwira ko impamvu imirwano cyangwa ibitero muri biriya bice bidashobora kubura ni ukubera yuko n'ubundi AFC uburyo igenda ifata ahantu hatuwe, ntabwo igifata mu mashyamba. Urumva rero bari baramenyereye kuba mu mashyamba, nyine n'ubundi ntabwo ino mirwano yazajya kubera ko baba baje guhaha, ubwo ni ugusahura, nyine ubwo niho bahahira nyine muri iyo migi isa nkaho ibituwe. Ubwo ikiba kibazanye ni ukwambara abaturage, ni ukusahura nyine mu mabutike n'iki, rero bigasanga n'ubundi AFC irahari ikabasakiranisha hakabaho imirwano. Nicyo ngicyo ariko bigaragara ko n'ubundi hari imyiteguro ikomeye, ndetse bivugwa ko umuyobozi mukuru wungirije wa gisirikare akiri muri biriya bice byo muri Nord Kivu, kandi ashinzwe operasiyo za gisirikare muri iki. Urumva kandi kuba akihari hari icyamuzanye aje gukemura. Urumva birasaga n'abasirikare noneho bari muri biriya bice biherutse kugwaho kumenasa indege, ibitero bikomeye byateraga kuri AFC. Urumva ko iki kigo cyahagurukiragaho izi ndege za drone zagabaga ibitero mu bice bikontororwa na AFC. Urumva ko bari kubaka ubundi bwirinzi, urumva ko haje abasirikare b'Abafaransa. Urumva nyine n'ubundi hari igihe twaza kubaha amakuru agaragaza noneho ko hari imyiteguro ikomeye cyangwa hari ibyahindutse muri Nord Kivu, kuko usibye no muri Masisi no mu Rucuro hari ibyumvikanye by'imirwano. Urumva nyine baba basa nkaho bataka kugira ngo barebe ko AFC wenda ihari cyangwa abasirikare itabajyanye muri biriya bice n'ubundi byo muri Sud Kivu biri kuberamo imirwano. Ni mu gihe kandi n'ubu byose biri kuba n'ubundi EDF ikomeje guteza ikibazo gikomeye hano muri teritwari ya Rudoro. Urumva hose ni muri Nord Kivu, urumva ko umutekano usumbirijwe muri bino bice byose muri kino gitondo. Yego Safari, tugana ku musozo ndagira nkubaze, bari abasirikare b'Ubufaransa bagaragaye kisangani, abasirikare bari guha imyitozo nabo mu cyiciro n'aba special force n'ubundi bigisha kurwanira mu mashyamba. Akaba ari nayo mpamvu ubona nyine ndabigisha FDLR bazi kurwana. Nayo mpamvu burya AFC zitakunda kurwana ngo ijye mu mashyamba, kuko bagiye mu mashyamba bahura n'ikibazo gikomeye. Baba n'abasirikare ba special barwanira mu mashyamba, akaba ari nayo mpamvu ubona ano mashyamba arimo abasirikare ndengakamere bafite umwitozo ukomeye. Buriya aba FDLR mu mashyamba niyo wazana abasirikare bo muri Amerika ntabwo babasha kubacishura mu mashyamba, kuko bano Bafaransa bazi iby'imitoreze cyane, bazi iby'imitoreze ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko baba baratojwe n'aba Bafaransa. kandi aba Bafaransa n'ubundi amakuru nabashije gukurura n'ubundi cyabazanye ni ukugira ngo barebe uburyo ki bagenda bagaba ibitero muri ibi bice, n'ubundi bakaba bakusubiza inyuma AFC muri ibi bice yagiye bigaragara cyane cyane za Rucuro ndetse na Masisi, bakaba bagakuramo na Goma. Nyuma y'uko namenye amakuru akomeye cyane ko
abafaransa n'ubundi igihugu cy'ubufaransa cyasabye AFC gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ku itegeko. AFC nyine bikarangira ibyanze, ni nacyo cyanabazanye kugira ngo barebe uburyo kino bafatanya n'aba basirikare nyine kugira ngo barebe uburyo ki bakubakira ikoranabuhanga n'ubundi, ariko banarebera hamwe y'uburyo bakora uburyo bwo kuba bagaba ibitero nyine kugira ngo barebe ko bakwigarura bino bice. Izo ni bimwe mu byazanye aba basirikare b'abafaransa. Yego Bwana Safari, reka dusoreze gacu gushimire cyane. Yego nawe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye barabana n'umutekano, politique, wanyu n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha dukurikiye bwa mbere kandi kuri butanditse ijambo subscribe, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.